Aduh. Rumah ngari kayak gigi Allah kah. Aduh. Aduh. Aduh kah. Upron. Hidup upron, apa lagi yang kopok minta nyampe. Upron Cornetto. Apa, Mat? Kapan tayo lo upron Cornetto, abis siya keluar. Toro tinamalita ka to, manan kake. Abo, kok si mga purnya mga Cornetto para mangantula sangkolan, Mat? May masuk. Aduh. 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 Kah, sakit. Aduh. Sakit kak. Macong ngocol cong. Jek siapa waduh ada nih temen Roma ya. Tak tahu orang kayak gigi ngar. Geluk dong. Macong. Tak tahu ngocol lah rumah. Apa ngocol lah jangan ngocol ke bebe. Aduh. Apa kaki merah korakan di Nadin? Ngocol lah jangan bun. Abai yang kok lah tahu je kaki ngocol lah jangan cuma cek rakorakan. Pula tak tahu orang kayak gigi ya. Cek ke bulan lajang na genteng lah. Mau kira korakan kaki apa telah bingkok lajang nak. Oh iya bun. Tak tahu orang kayak gigi ngar. Mayo ocol cong. Pongki bedangin reng. Tak ada karana ko. Orang kayak gigi tadi keng pahrata dan lo kiri pengkiri Romano. Pampepel tangan mun kira dan boleh. Kakire kau saya tak kau bron. Beda dong, Mat. Iya bedanya. Loh, bedanya mantap. Mak kata gabut bron. Ada kayak ngajogi dengan olor. Lu coba apa teh emosi kan? Lagu kesukaan kita kan, Mat. Ya siapa lah nyetel musik cek nyari nggak? Aduh, tak kena yang tuh utuh. Ada panah kena sirut deh. Mat tinggal hanya raja meleng. Telepon sirut bae malah boleh panah kena. Iya bun. Udah ada merot. Bedegar duit di berenah bun. Beda apa bun? Apa ya panah karena cek nyaring nyetel musik reh? Ya cek karo orang nyetel musik bun. Beni polan musik ah. Kayak orang kayak gigi apa peleng pengen reh? Mata kalah kareng tuh utuh. Salah sih setel musik nggak jadi ya nggak ringan cara cer meleng. Lah mulai kaki boleh panah kena jere. Montai pate maren, portap kurang maki salon. Oh iya bun ntar nabi kok bun. Aduh lah pak ya.
Aduh. Aduh. Mulai emosi, bro. Mau coba kau ya video aku gitu. Kau bisa tahu. Bersama Mat tinggal bos, Adipati Morleke. Hobi kita mahal bos. Ya deh. Mon setia pron koro aparti pron kondi maklelar pron. Siapa Mat? Pangeran Rasdi Bandarul Afik. Lah tak kira jebol mon kejar pron. Astagfirullahaladzim. Pate Jong. Lu repeki tepan nasi teh. Pate. Mi pah lebur mete musik nganji ya kaki Jong. Yang kau benih karo lebur mete teh, magi atas pada kalako. Matinggal lah deh, Adipati Morleken. Ki pada 07 jadi. Lah deh ufron korneto. Si mga prenya ma korneto, deh kaki tahu ya teh. Barak mengantol sabe deh teh sangkolena. Ban pole teh, careng kau ban kaki lain pangalebur teh. Mon kaki lebur ka sandur, ya mon kau lebur ke musik ngari ya teh. Mun lah tahu kaki pakai lebur orang tak pada Jong. Magi petek panyareng. Takut temu je kaki meleng. Ya, malah tahu reng-oreng rote engkau re benupron aliran wong tandis. Apa guna Jong? Njo orang tak kira kasambu. Kaki libur ke dunia ngan ria, karo sensasi. Malah kasambi orang. Benih kasambu, badan orang untep. Soalnya, kamu na kaki yocol benih ka ngena. Isa ba di mengenang na kaki. Tak den bilikir tua. Pasompa. Cek karo ki pada ngakan nasi landi ngenangan makasambu orang. Ngene dah iya teh. Nang gelo. Cek orang malah pas aku pak. Pas lo jalan bersepeda ki buritak. Mun kaki lebur ka musik nganji ya. Cek orang nyareng malah tak ganggu ka orang. Lagi di ngaki wa duan boy. Oh tahu pakai headset. Iya congkok lah tahu cek kaki meleng. Cuma masa kaki bangga kenal meleng. Saya nggak cek petek boleh. Kayak mau petek boleh. Tak ibrit nak beliin tiket mau losor baju muka. Cuk lah kalau melengki model ring tua, lawat magawat. Keng bener jantang kutir pron. Emor lekere selebur ke dunia yang ria paling kerongkok ban kakek. Selain belum tentu. Ikan mak lepas tahu Mat, selangkok ben kakek aliran wong tandis. Ya muncan kok dah iya pron. Tak usah siaran kau orang cek engkau ban kakek meleng. Injo orang tak kira mochi, engkau ban kakek si populer. Tak untung kau ilek gelek pron. Bi pemain lawas. Terus dek remer ya Mat, parti ini kian aneh kian lanjut akin je. Ya lanjut mai pron, keng ngaliakan dengan. Iya ayo.